The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Hakajing don ya kajing sokia ya kajing jelai ki bar jala ki bawan ban sengkam sengjam hagani ka jala klem ki kot kisla ki babiang ka hinyau trap National Youth Front HNYF Western Zone haka khatwai tere ulber araja arpun riu kala syem ya kasin jam ban khenrai ki bar jala lingba ka operation lawai ban kentiu. Hakani ka jingkhnra ka seng kala yo ban khang hadu santali ki sawmill ki bala penyat bian da ki bar jala ki bombyang ki kot kisla. Habakran sikilat pathai kubor na kalyang kinoy lam gaseng kilaong bakani kadai tang kajing sedang bad bakin nang yai beteng ya kani kakam nang ni sekhaman nolor kata kilaong ru babun ki trai ri trai muluk ki basyong basa haki than khaput ki haban syong hakajing sir kat bagi bar jalapat ki yat sahu bat kumta kila kentu ya ka sarkar ban simkhia halor kani ni na kalyang ka seng niwan banle ikne ka operation lawai ban kentiu habang ipek ban ngikmi syarum ban seneng ya ka khai pateng la jelei da u parjela bat habang ipek ngicek ya ki kot kisla na kalyang ka jungki ki try ba peniat ya ka business kimdon kono ka kot ka babiang dan nomor kata ni na kalyang ka HNYF ngiwan ha kene kapor ban khang tala ya kini ki somil bean kibadon hapo jong kadong kathan western repoi bat hakane kasi layo yak ban khantala santli ki somil bomton ya kakot kasla kebabiang bat ki bederu ki barjela tena kata kadau hakane kasi kabangila pendep ya kini ki santli ban ki somil ban khantala om tang mantakasi ngin songkhan no handre lasai bala sisingiro ngin continue ya kane ka operation lawai ban kentiu ni i ba hakne ka jaka ka ba tre yakni ki sawmil ni i ba kinong tre hakni ka jaka kimdon yak kot kisla ki babiang kum ka lever license dan umalik rum don yaka trading license tena kaleng ka jungi ni kwa ban perbiang yak kot kisla ki jongki haswa bakin tre hakne po ka jaka po kari kasi ka jongi tena kaleng ka jungi ni kentu jur yaki baki dei ban perbiang nakaleng jungi nginum ailat lada kim penbiang hende ki syawan le business haka caka jungi nginum ailat dali leru kani kani ka first phase ka jongi mentang ila dap khang santali hakini ki area nangni sakhamat ni sakhang lut baro hakini ki area po ka kadong kathan western rebhoi ka jongi khamtam sapo area jarang kentu baro ki area kani kadong kathan jungi nakaleng kaseng hakini ki sem ki bladap ngidap dak ji sokhya ban ngisosi iru ba porodok posnam jungi haki border area haki senang bilahari kadon kajing syakam bat kajing syalik tomat haki first star jong ka asam kajing kali ka bami menta kalong bau kasi jongi u repair ya ka surok senang tang da ka bakit imau sau santeli imau na i border jong ka asam hene kai ka baja ar post ni haka along ki pulit ungat hadu menta mene ompat la ban saya ka kali ka jong baple ni sokya kajing syakam jong babu bakstar ki sem ki bladap ba kapan berkat ro yengi ba ukasi uting usmet haki border area namar kajing klan jong ka first star jong ka asam kai ka baja hapo ka jaka jungi kalong ba kidkhar ki wan khai lai loi mersi mensai henry ukasi jungi bode tang subakala lo sakem lo sapengat haki kundan an kajing kali ka mami mta sano kita ki bor badi pej habide bukan kam khai ka pateng jong ka dong ka than ka jungi kajing keliru kami bahagi ki benai ki beladap ki nong bela arngut ki la sakam ki perdok posnam jungi ki bari ki nong susnong jong ka himajerang bat napo than umtang rumah sauna ste ki sakam ki sapengat an ki sapengat kendon deh lor kata kadau nakalyang kasang hi horkit hordang ngino maili yaki barjela ki bon khayi lai loi klang ki kot ki slagi babiang bat langba ini ikurwo ngaso ban pasat sepi ki pajba ba lada ngin ya khenra kumneru ngin ya tengku hi pramangi hendai ke ka banga ka banong ba udai ujongi upar senam ujongi bo pensulur uba ailat bakin wan sengkam singjam kum ban suban rap khendiat ba unak persa kerteng udai per senam jungi hendai ke bekerja kalong isang sot unak persa kerteng jong ki business unya dai bike Hero Honda
Henry ke ba malik bon le business unya di swift unya di kali barem dor de hata i point pela sutu ba khasi jingi usulang tang gono per sakarteng but nakaliang kaseng ke ba kaja kalong ba ladep ja karena ka kumbaong mulung susutam bangilong kinong tong di kinong thoding la ne kinong tong jono juno kalalong hapo jirang konstitusi jungi kalalong de lor kata daun nakaliang kaseng no mailat ba bakiliwan khayilai loy kiri ban penbiang yaki kot kisla naka district council naki snong naki siem ki right berkumta terter te lambai li ke khubor nga kilpat ru ya KHDC Badan Burom lengba ke isi ke bathamai mta ma pin sobha ba pin wan ban jurip lam sing ni ke dong katha news ter boy ke jengi hapo jirang konstitusi yo le se haki isi ki bare maswa ki pcham lawan sene te nginge skam baleng ba ke isi bathamai kila ban rat dikhong yakini ki krun ki babam pong ya ka ri ba ka jai beri ku jengi Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.